U današnjoj emisiji zaplovit ćemo i tragom 6. ovogodišnje Jadranske regate. To je pučinska regata dugačak 220 nautičkih milja od Visa do Svetog Andrije, Palagruže i natrag. O regati razgovaramo s predsjednikom, ovdje je Igor Pjacun. Recite, koliko brodova ove godine i po čemu je značajna ova regata? Ove godine učestvuje 15 brodova, 5 zemalja u organizaciji jedriličarskog kluba Host iz Visa. Značajna je zato što ovakve na našem dijelu Jadrana, znači Hrvatsko, nema toliko duge regate bez zaustavljanja. Ona je kompletno pučinska na otvorenom moru, tako da u nekim uvjetima se mogu dogoditi oceanski, u nekim dijelovima mogu se dogoditi oceanski uvjeti, valovi i vjetrovi. Zbog toga na ovoj regati učestvuju i brodi koji su i pripremljeni za takve uvjete, veliki, preko 20 metara, neki. Brzine zavisi. Oni glisiraju. Da, glisiraju. Pazite, na ovom vremenu danas ima vani negdje 20-ak čvorova, a oni na 20-ak čvorova isto toliko brzo i voze. Dakle, brzinom vjetra. Normalno da... Kakav je to doživljaj, to tako, na tim valovima, na vjetru jedriti i nositi? Čujte, ukratko da vam kažem, to je droga za nas jedriličare. Adrenalin raste? Apsolutno, tu nema diskusije. Ja osobno još uvijek imam kondicije za 24 sata stat na kormilu, međutim uvijek na brodu kad se bira ekipa, barem 3 skipera trebaju biti. Ostalo mi je u sjećanju jedno jedrenje po Tramuntani, prema Svetom Andriji, pun mjesec, lagani vjetrić, Tramuntana, negdje 8 čvorova, to je totalna tišina na brodu, samo se čuje žubor prove i kad gledate sa krme ovog broda usred tog ogromnog špinakera sjaji mjesec. Eto, to mi je ostalo ovako. Jedan užitak, to je totalna tišina, svi smo bili jednostavno ponijeti sa tim ambijentom. Moram reći da vam zavidim na tim divnim doživljajima. Pridružite se i uživajte. Želim vam puno uspjeha u svim budućim regatama. Ja vjerujem da će ih biti još puno kad ste vi u pitanju. Daj Bože.